Nahorjan dili terang arong along rumon terang siru pumang kacingti. Choki hola dokhora biarong along Nayara petrol pump Kangpu. Kang thilang sawalang sumningkan serke parta ke chokarni aliralon pen katalong. Kardom pini kabri franta malong penili Samira Singh Jain dikithar pi non birtang ton pen arjuk tha. Borjan constituency ke parlo Nahorjan dili tirang arong pini ada por phainer ke papor malong pen. Romon tirang seru phumang kacheng thie birta phirang ke pen birtang phale. Haku rukasen aronatang kapathik ponating pen kiklem ke tamason si kidamtang ko ananingkan pen luni ronggrup chokim pen sarnang chubom mate karlitang rasing terang asopo romon terang puthot sarkaching thiponthu sarkaching thiponthu along karbi ronga saramai kra tiripi ame phudhor mosing tiron kra tiripi dunme phubinoting tikathar borjan habaramai achun bang dor sing hanse harlongbing tikathar SGP dhansing lenglapen kuliga rongasar babuing tipen chenglok prekja marongasar tumpenta chetongdun anparta chinthongasar ronghangasar klengdun klengsar polapen rongabasa pipen chenglok penangatum chetongdun Nahorjan diliterang arong haku phupia kai penta rongasar kicho rukasen aron choklim kapathik ponatingsi non romon terang setami sar kicho aron choklim pen sarching thi pon pemi pen misen pen pachun pong Chokiola dokhora bearong long pini Nayara petrol pump Kangpu pon birta pherangki pen birtang pale Nilip ahawaralong jangthu ke thaya thai kabi mati nilip angkangalong petrol pump kabi pen isi thedung akatora radatum kidamtang penangana ningkam pen chitong nanglo jangthu ki thai ji aphan siloni jan golaghat lapen bokagharan bak dam nangji kalite rongmalom anam ki sopen ajangthu si radatum thai nangji kidamtang arnian ke lapusong si dambomlo bonta non ke nilibarat ki do anat maphan isi birta ki miason si klanglo Athema non ke chukihala dokhora along Nayara petrol pump pini pen ingpu pontanglo pini petrol pump Kangpu ki chengalong nilip MSC pubitra rong pi chitong don si Nayara petrol pump ingpu ponlo nilip along si birta ke belo bidom dat UC ini rute bini Kangpu UC अपन के निकम जंतु दिखाई दिली दम देखी पहले ये हेलो पिक देखा सिलोनी जाना दाम नहीं सिलोनी जाना दाम होता है एकदम 30 किलोमीटर एकदम दाम नहीं आंजी जंतु खाई लोग बेना पूर्ण मुली गोर तंगे लपटों ता आपको ता 25-30 किलोमीटर में दाम नहीं सोंग पिक तंगे इसी बोलता है कि नहीं एकदम Nayara company ini bukan si BUC nanti dulu, so BUC lah ke license kilong bangkel lah ke uttom borak public se license dong, tapi bahawa orang sudah selesai, bang ini lah bang so BUC senten kalau ada tom ni dekat, tom lebih halong po, hai, gel komand petrol komand tu dan Katan si tulong ko, sana jang tulong ko, si lo. Itu dukan long na, tangke na dukan long, dari si original ko, original jang tulong le. Kasi dah kabang BUC long itu original jang si long ko, ini bahara pan, ini bahawara pan si kita ni. Labangso BUC owners ke hem ke kona basa? Labangso BUC owners pan ke uttom borak ko, license borak bang ke. Kita hem mai. Long le hem ko bang ke tak hem long le Nissan so company bang Kimilan so company non ipulong sa tami dulong pro birla pen lang jo sampai pol pen lang so Nayara si dulo hadak lang hadak pol ko harlong ka dulo so began long ka dulo manili balong ka so company dulo so company bang Nissan
I have seen like this place when I visited, I could feel the pain like this people of this region going through because of like petrol and diesel. They are filling the tank like in 120 rupees or like 100 rupees. Like it is like lot of pain, and like at night it's not available, right? So then I realized like if something can be done for the region, like for this part of Karbi Anglong, then I got an opportunity through one of my friends, and then we went to the like bidding process and got the license, and all. Now it's like after 2 years of activities and all, like we are now successful in opening, and I'm feeling great joy, and I could see that these people of this part of Karbi Anglong, and they are feeling the joy, and like because we are a remote region, so I'm feeling very happy, and also like I'm part of Nilip development block now. So yeah, that's what I have to say. Like thank you all. I got lot of help from these local people, and also cooperation from local authorities and all. So I want to tell all the Karbi Anglong council authorities, council office bearers, and also local people in this occasion. And I want to going forward, I believe this pump will become will be able to serve the people of this region. So thank you all, and thank you. Local people, we are committed to local people. We will definitely, in fact, we are talking to landowner, who has donated land, and we will give 2 people for a local place. And what do you say about the price? Will be different from another place, or No, the the same? price is at par with other petrol pumps actually. Price is there is no difference. In fact, it is one of the lowest in if you compare Diffu petrol price, it is 1 rupee less actually. Yes, almost 1 rupee, 80 paisa or something less actually. So 97, I think 1/8 is a petrol price, and HSD diesel price is around 87.66. So it's at par. Yes. So can you tell your names and the names of company also? This petrol pump is named as this petrol pump will be run Bora Brothers, MS Bora Brothers, name of the pump, but we are working as a group, so it will be run as a Ajakongpu. Den arong kang thilang so langsun Karbi Anglong ang kang chot kali asam ang kang along kache thang klong alangsun piningkan an ningkan sir ke parta ki chokarni aliralon pen katalon pon birta pherang ki pen birtang pale kang thilang so langsun ansusi kapache thang je phan kiram tang Karbi Anglong Autonomous Council ki charia sarkar em barim ashok tiron kang thilang so langsun along humri damsi alon ki piji aphan mati kapama rasai ki deng pang chengsi piningkanan ningkan sirkepan arta nang choklo kang thilang so langsun ki doa jo adongarai ki doara dum chojor cholang awar sai long ponlo ki joi ke langa tum kechileng ki joi ki ji aphan misen ka cheleng ador kaslam penajok aningkan bangta asamalong ripen chenglok det pia dang frek jamalong ripenta ke joi ke langa phan nangka humri atum do laso ajok det pia dang chot kali sumindar adang along ta kang thilang so alang sun che thanglo kang thilang so alang sun ningkan sirkep ke chok katalonani aluhi aman pen Karbi lamedamai amei phu suren kramsa thanbang phi indira kropi lapen Karbi ronga sarame tum pen chenglok pinangan kithe giding atum chitongro Kang Thilang So celebration long अच्छा check betul bu tum hancuru lo ngol after her media ko tum han next performance will be singing that means next will be mate ningkan sirket kichok orang ke hang long nili tum what called a rocking performance by basi ke dam tang Anton Yuwanathon litum long kachara episode kom kuna gabang lang sohud but isung ke boy Salam, ha? tum Karbi rong sarame hin ben pena okay aku tikanji dolang no ben non sita menon ke wangjilang sita without any preparation on spot permission dia pan anu sini sisipin tan na choklo sirap situ dun bo kumana ikan mandolang putih bangik nom kulunji dolang ikan mana anything do putih bangik nom jakong nang epi athara lapangan asam ke nige khorcha magi kasi kumana ikan ji kulunji anything drama tamai lang tamai nilitum lang dun si okay so kang pang samje pan let's see the performance samjin ben Betul, Ma? pai ponji Okay, so ponji pan nilitum anso se Sesama. ponjolang lapen ke Betul, lapan betul, 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 betul. orijin
alongan sa pada belum je phan mate kepa mitu je phan ladak dukel mate ladak kebok akar biar tu man tu se ladak chokomar ka dia tu dangong si inpur lo te desena lo te dak kang hilang so ron tu pedang ana tuma dak akejok ban mate ladak tangka hiki sini dak kelong do Mahina bangke non Indian circuit kang kilang so picnic spot katalon long lo bangke ilitu makupai lepen ilitu ning Ciparong athima ilitu ladak hakupen sitame langsundo sita lason picnic sport bangke ave la sitame ilitu kadu kavi ilitu iem barim alang yusuf keron sar kacipaduk pen ajani pini ilitum labang so adi malong ilitum kicu thai kelang thai nang bonai pen ilitum ko aloni ilitum kang kilang sorat kusita me akira blon lo la pen ilitum dena rong arat kusita me dukan pen cenglok kaduk kawe sita me akira blon lo la ilitum ning Ciparong pon bini ke inden sirkep kan sirkep an ke play lo reporter kan ciklen bang ilitum ang kilang so ladaki ju ya lama next kemana mingkan sirkep kita lon pon long ke ilitum tak popai lo check sound check lo ni arju long util lo hello check cultural evening damom bola be media kam check lem bang kalima hello so let's welcome Miss Renu Kopi nilitung labang soba ini bicara toh kada ada in samrio winter vacation long sing samrio udah cilon lima that's my friend tuh kalima kada ada yang jana udah okay saya ready lebang okay so mas opewan personal hak lagi tuling ripon alang litumsi lason anso se ke pam mi pontenji ke bang dilang an kan bangke alang litum sanang cerap tunji pusi litum taning ke ভাল লাগিছে আজি নৱম ফাউণ্ডেশ্যন kada beta এইটো 2014 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ জংঘল আছিল আমি গম পাইছিলোঁ ইয়াত এটা ৱাটাৰফল আছে বুলি কিন্তু বিভিন্ন জংঘলৰে ভৰ্তি আছিল কিন্তু kada beta 2014 চনত অশোক তেৰণ যেতিয়া কাৰ্বি-আংলঙৰ অৰ্থনৈতিক কামবোৰৰ যেতিয়া ইয়ে হৈছিলে তেখেতে তত্ত্বাৱধানত যে আমাৰ ইয়াত এটা পিকনিক স্পট বনাব লাগে বুলি বহুত কষ্ট কৰি এই চৰকাৰী কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই চৰকাৰী কিছু বাজেট লৈ পেলাই এই কামবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিছে এইটো পৰিপূৰ্ণ হৈছে তাৰ বাবে সৌভাগ্য আমি আনন্দিত non malam super pan bertamo ington ponsena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihin mo pibutat berta longwang tulo kidamtang penangani pen forest department along inut bang hiniatum penangana bang pu bang pietum apang vorengang hoi nang palong pipo pu pen lak lakatangka enlo setami vorengang hoi ki pi thek theda jok inut pen inut amen nang ke klang boma berta kad news asai hemalong berta nang le inut forest sai kamalong sai kachuklema bang phi sadhona timong pisi inut pen inut along forest sai kamalong vorengang hoi nang palong pipo pupen rongara phan lak lak atangka ki en pen amen klang adun thugi puang tungla sadhona ituli nili phana ki klem pi vek la ajirpi labang dan nili phan nang klem pipo tunang nang chak pen jin tu alu bang jin epot mel hini long lok lote isi bake nang purial phandame nang paklem long bu nang ke chak pen suri ingkoi dokumen sang joma noi pen suri ingkoi nang hang lo ni li la so awut men suri ingkoi ave mas suri krepo pidet la pidet pen api
alang ni thom bena phi phone kori thulo la so poisa nang che hang thulo mat ni lida phi piram thulo la na patangka be mas suri plilo total ke 19000 ke plilo non ta poisa che hang nam lo poisa che hang nam pen long le phi nang plilo suri ke thom la nya la si la ta lai si vet Ajil pilo amen ke gonggaing tipi laga ta alang lida forest sai kilo lage hamran si ki klem bon nalo alang tum bhani chela pen sila so alang tum bahini ke jipi pilo la mane bang phan non son ka salak upini ke atum mane dulo non nili phandet nang salak lam galilo laji nili non ratuman chuniri kang tum magala unon phike la bahini arlo so along mangge ludu nang nilo kusi ratan ta chin ahem dam ta chetong am de benani si alang duty ki claim back along dam lo aso hot mane tingki je than ji polo alang ke aso po ben bhai ni nani belek personnel pinia kam do ha masin ni tumada nakai void mane ke kat ya lo mane ta phikeng dun lo lo so akuthak pini dun lo lasi tangka na meneng cewoi dan nang po na pini nang nipan ke pu pen alang aning giti ben nang pulo pilo nang tumang withege media ma piji pider noi anta ipan mane dom nang pilang ta soarlo soba how to make it lasi nilita nondang ke ining jang jelo lahi pen pension nondang ke press meet pider MRs na paklem po piala de aman ke kasan lo permanent ang pon po kasan ito pa ng pulo chonghong no piala de amala ta chonghong lo paisa ta thonam lo kola posa piga no paisa bang ke lake la ke sira ko ra po ano la so tangka kamba pansi pidam sadana timong piala ang le deng se pila penangan na cikluing hong det pe na phi kami aku neliti pi bang pula puilo non bang ke dijiri dharma phanwang po posi suri ke bhada pinangji usi nelitu man phone pen nang ching kilo ti pi poisa we pinlo non bang ke koson lo ma tene suri phone nang rapo suri phole na nang thono usi onte la pupulo te po masinelita bikron chu yor chorsita me parok long chu hangsi la suri pho tangka bang ke ni ahem si thon dang lo pen ala suri pho bang ke alang nang rabdun po posi la suri pho bang ke nang lo ti ola ke ne pa pleng pon po usi alang ni padang si thak din lo masinita me de hona ha khalu ne nang ke bang phuta prekta gali yata gali hem ta hem si lo po la posi ne ke nang paning chi thelo ti neng chi the ting lo ti no ta nai klem pi bang ko jogi mathari leng da pleng gi masinelita am bi din lo pusi neng ke pening hong bom lo yo nale to ngat lana tangka kona na pen kiri dam besel tu pila neli la bangso tangka ke neli bikron asabu ka chuklem dun do asila bikron da meneng kani se ke klem pen kilong ta mela puson advance chu hang po ning kring po ti la su kring tu phak ti lo pen dor de si neli idi ta me rong bang ke ador kom so po si ha free si long le bang ke neli e bondok la puson si chu pisi la lak sira suri ko ya tangka ni po pleng la sohi de long le ni li ke chi chenga ku bang ke ning kani si pene nang chi woi det po ku mata me non tu anda me ni li chi woi long le la je la puson an ni ki du la posi ave pin pen sini li la hai kabor i pen a posi la nang pachun ti theka sonte tu sini li alang li phansi ta me non la nang li tumang no pesa tumang no ta me ni li chuning di tang tung bang la lo ya siem panal hin bel bini chuni ri dum siema phano bang neli ka chuning ri kang tung bang la hen lo asi non neli tuman chot kali akapek ka tumta la puson ke mang hu pen long nang ji hu pen ka matha pen yok tangka kidam ta pik la posi neli tum pen la non kisung ki chitong atu ana phan alang li ma si in charge lo pot ka hon pen ka in su pen la thai aku thak nang klem thek nang rap thek son te pu se lang li pan sita mi ni pen chu yang tung bang Pini Prime Time ke lapan sikang tompek lon 2 me thak me kurang thur